Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das College along tangka kecu panglim alam kia putak putot KSA Bokayong District Committee atumpen hanjang langso press club asaham long phirang kia mai kang nipon Bokajan Ben Lawrence Lake The Luti Gi Minus Karbi Anglong Minimum to Arbino Charisong, Madam KSA Bokayong District Committee pen phirang kia mai ki pha na toklam ki bangi la puson hello Eastern Karbi Anglong Police Principal Dr. Anil Chandra Das alangli 2019 pen 2023 lana phan alangli excursion paisa lapen seminar paisa alangli la ningkan thom ka pharma na phan la excursion paisa kachupangli la su putha posin tum ini kerang ke mai bangai phapona koklo lasi lailo alam ke bangai la phon hello je gadak Eastern Karbi Anglong College also student to 2019 pen beginning 2023 an la anan bong that Eastern College student atum excursion damlong lepin council pen bangke release bom pada di netum RTI truly pen itu marilo lapen report samilong lo lasi 2021 25 February lasu anikan si labangso derada proses tambe release lo konsep penmarang di ISS pen bangke setami alang le bangke nontu to kata labangso poisa patlang le lapen istri no banta excursion ki padamni phatami nonda kadistri gabi lalo lapen isi bangke seminar tangka tami la puton thaklo halata 25 February 2021 arni siven lokal resa bangke halata 25 February 2021 excursion lapen seminar bangke 1 lakh lapen excursion bangke 1,50,000 lalu lasi pacu bangke tum report ke longo bangke excursion paisa posin tum longchot 1,50,000 tapi nona kini untuk aku report dulu 1 lakh bangke nonda lada seminar paisa tadi nonda cross ni made utilize ni lasu posin tum pini bangke ningkang dulu pada di ining jangje dulu alang li lapuan student paisa ne ningkang di thom pipi lapin alang li kipat he son bangke lada topik lantikan thom bangsa me ek corona do lapen exam do lapen gold silver jubilee do kusipu seta me ningkan sian bongke cikloyon kre ini do kanti acikloyon tinta alam tum exam do veru no Anil Chandra Das alang li exam acikloyon ma kami exam padover ma pada de acikloyon ma ka program padover ma la college den to phan la excursion na pada bakor wese lapen seminar na dia por wese lasinya tum karjuang tu alang li kopiat hesi laan student na atangka khangare lo lapen kopia pose alang li student na do phan matha plot lapen student na alang lo alang tum kai transfer dun pada ke lapan so posa itu na leke alang li ada dabi posin tum jokon tu lasi netum kabilo chade so me bangke lake kronie lo lasi alang li bangke corruption bag lo lasi alang li pada bangke kabilo to mas council arona tak bin alang li bangke action en raso Dr. Anil Chandra Das principal Eastern Karbi Anglong College labangso aputa bangke pachu niltum true RTI bank lo bangke derada lo setami aku phine to aku report long tholo 1 lakh lati total bangke alang li ningkan ki thompen de tu report ke lo te kote 2 lakh paisa lo 2 lakh paisa alang li la bangke scam fake lo pusin to la bangke chong thigur lapen scam fake lo pusin to la ke chong hoji lasi la bangke labangso nilutum ka complain ki paledam raya son terang ACS kabelo to mas konsil alang li president tu labangso puthati complain lo alapen alang si ayo lo madaki inquiry officer si alang li netum kasi tongcheng hota mi laton no je boleh salom mana ke
education la bangso part of bangke phoke bel chu sta me la bangke scale lo lasi la bangke netback ko se alang na kudu sta me lasi don bangke alang li la bangso alang the pe si don ni tu bangke jopo ni tu lo lasi la arai la ka poisa alang li Dr. Chandradas alang li la bangso arai la ka poisa ki chu bana de la ki pang li mo bangke la ke netback ne ku si tu hang ko lo la lapen lapen aku ni aku ni tu bangke la lo Rajeson Terang, ACS officer, alang li si inquiry officer, dopo si alang li dadak, polis long alang li da film lo banggi banggeng ni tu sinotung hapon lo. Athek non nitum arjiding pilo ciklon truck proxian baradolo, kopi po si dadak film inquiry banggi delo. Polis long kopi po si banggi delo. Alang li pandamit nitum la banggi isi atau so ditoro. Mana di alang tu mangkong. Kopi ni understanding dokong ba puta arjibon tu untung dulu. Athe bangku puta bangku laki lasi alang itu hanta me amit hang duty punutai duty ateng bansi jiklen nanti matang jiklen tha pusin tu kami kami asong kan bangke hang kon. Athe alang tum jong si otiphe punutan de ma alang tum le otiphe punutan de kumasi ona lasi action na bangki and benai pusin bangke hang kon lo lapen kabilo chali asong than Dr. Anil Chandradas bangke baseless punai pu. Lasi baseless dang pu ke laki alang li chok chip lo lapen tu condemn lo lang lepan. Lapen lai kadu kami retain siduk. Lasi lai lo alang li bangke ndili hindan chudiri ponantu bangke karbilo termas konsil Dr. Tilira Promha CM alang li patame chudiri pontu alang li labangso putha kobang action and back nanti posi ampun lo lapen higher education in charge EM Richard Topi alang li pasame labangso putha bangke action and back nanti alang li pan Anil Chandradas akan bangke suspension binai posi YouTube ampun lo athe alang li pachukidam tang ahut be netum 28 ahut atahai RTI bangke baklar kon bangke delak setame puthot ang pongrom aku netum long lo 1 lakh poisa seminar poisa setame api aku klang dulu lo, baca api ong klang lagi, lapangke ketan scam lo lagi alam lepas bagi ekspor and bagi itu sebetulnya kami kalau ekspor dan hangkon, aku jauh si ekspor dan konflik perutan yang jatuh, netu mahir sampai aku putar alam hatame kasih sombang kita yang konak kok urusan itu, langsung atheng lo hangkon lo. Kalau di luar dia sombang, nanti tomhan korban kepajar lo. Lasi pini labangso apres mid hoi pen, dilitum ke jong ponji dua lah. Athenon isipen isida klang lo chuka damtang alang di 29 November bang alang di reply chuki tum 28 dollar 29 reply chuki la se usut pulo je vacancy alam setame alang kecepat he cepat joini si usut tame alang le advertisement video lo seta pini tum complain lo alang ni tum warning budi long chemai pen ma chibit ro video lo seta ajar me claim ni dami tame warning budi long kopi ma chepai tensi alang le tum implementation pa dami daga chok chide mo ni number 2 bang ke Mope scarson alam stami COVID-19 amen pensi lahai pathi pensi alam di fund release leda no rason klase non ki jusi nili to puje lama ke kopiloma blong le ke damtang apor hoda stancar binglong college warning budielo president apos ke lake komat si that borjan MEC elected ma hola fansi labangso president apos EPP warning budi ke damtang por ex MEC mate XEM lo ma deputy speaker lo sarong kitimo alang li period o alang li pasipilo tapi ni ani pilo de kajeplang lo so college no inut luthan bang principal Balutar High Secondary alang li pansi la baso warning budi apos long ki pondelo laka totally warning budi aron karkan musin tum boje athe da resolution do komat ma ladak locality Borjan ha bar dan elected to masih piun chodi tanon alang lipilon alang li elected amun edma lada amun edma lata kali si lata me totally alang li karkan lo lasi Karbinglong Autonomous Council kacari ke the yading naman tum choni reji da locally yang do sar sojorong ha nang isitame lo so puthak bangke langcari dunangi ate pima plongte lada Karbinglong Autonomous Council kacari ke the yading naman lang plus se alang di labangso Istan Karbinglong College long warning budi aron stame alang le atang pondelo
Son atasi la so putak arsik jit akan sai kapat dun nangji pat litong Carbon Autonomous Council yang Richard Tobi sarvan me chuniri lo alang li reading si kaceng si tan litong komplain pidam lo lasinom kapat jut si setame alang li pan akan sai pada energy la pen kejut si Carbon Autonomous Council sa Dr. Tuliram roha alang li pan chuniri lo non ilitong karbiang long aha barong quality education ka pamanji pan kiklem ke dam bom along lapuson anong lo alang ni kacuman habang alitong lang din ni pusin ali tumat chuniri lo pusi prabjin pen alang lipan Carbon Autonomous Council awan tang ateng pen alang lipan kang sai padu pombek ni pusin litong Carbon Charlie song pen sokta pen ang bono tante la lo ni litung budam ji ke vacancy alang alang li ke cheng mesti to Delhi pachok chida Directorate of Higher Education Guwahati pen se alang li la so concern bang si direct principal alang li pen si labang sa advertisement e order tamen ni to komplain join des alang li chibe dul ale alang li do se opti e plong de kopi kam rodang alang li gender fair ni alang la so hol concept and direct alang claim ni ke concept and so athe dage third grade and fourth grade bena ke people advertisement biom ye de pion da athe lage na class A class B limati pion pilok biom ye de la so possibly to koi ba ka daka tuteli alang jok che la ke mislead lo daka alang chok che la sili to udai alang lo la dak me kan sai padu ni nor ba ngajala puna alang li do si chok plong de pi kam se alang li la bangso vacancy advertisement na kondak na mo alang kondak de ni non la people lo che do na ko chok che do polo ma de la se la ni to puye la ma tante non ala Government College tum ganili tum abes lo 2019-20 years apil abes tum no la session along benya abes tum ke alang itum pala sot lockdown do ko 2020 ni kan stamen la bangso api bange alang tum han lockdown part api alang itum han la so poisa pilo alang tum ke excursion da dame lo la bangke saben ini tum Eastern College bangke lockdown comment patong lockdown pusa damong le la pen pena program comment patong lockdown si damong le la bangke ini tum Eastern College pa pangsi damong le la 1,50,000 ko kana farman no mane bitai si dam farman ma bitai tho me dam farman no la Labang batai si perman. tante alang li chupang lim ve ke kana tangka chupang lim lo alang li pulo 1,50,000 tangka ke bibe lang ko si ke dam tang rang kia mai long pa lang li paklang ko tante la bang so bitha ke kana hok lo Alangli pulo 1,50,000 so paisa intake do pustame la so paisa kalangli intake do kolam ke ne pendel tum chunti ba pustame alangli pulo 1 lakh paisa ke dolo sarme stabeni ne non servar jobde use that alang ke utilize ke lage excursion paisa apode belegam utilize right se avelo tarai ave bo pistame nitung mathalote alang tame choglo nang pg pulote nitung same isia khalo nang papina tame kola so tame apply ba ngene tum 1 lakh ke kusin nang tame non RTI dogar thike 1,50,000 nang plan alangli lage scam muse mathan nang ko alangli labange ladake 50,000 ho so tapi posin tum han student union pen ke dam nang khan de lo mate nitung student tum ben ho pen ke ki dam bi posi 1,50,000 do ko poisa nang de lo asila bang solong alangli alas ki dik do ko pulote lage kichu pole pupete nang nitum rat atum ta ko pisi pu ko lage alangli ki kichu thek lo lage la bang so tangka ke ni li ki choga li pusi alang li pena gadam tanga por hut lam klar chi pi pon lo je la bang so patha ke ni li retain pen se lam klar chi pi pon lo pu tang de na le tum la bang so patha ke ahok si ji pilo butong ma mate la ke ahok le ke jong pon li kusum pu ahok kali puji athema alang tum pulo hadak kitok excursion dam 2019-20 session dam se kedam pus hadak se to ayar bang ke 2019-20 la so 2019 से alang tum dam 2019-20 session dam ke dam 2019-20 session model la ke ni tum no asi alang li ke khoda ke pudam bang alang li kali rom la ke alang li tum ayar bang ke 2019 la ka hok lo ap session ke dam ke 2018-19 la session se dam lo tame 19-20 session la bang ni tum bang ke non puari la dam lo ngela apoisa ka alang li intake do kolam bang la ke non api alang li jitu din tum la complaint order la so press me to der api si intake do kolam ke bang tame apran la so intake do kolam api tame langli mobile polo 1,50,000 apoisa bang la langli 1 lakh si ni tum student men ma union men ka jinki da mo sa me la so lang ke na paklan don choti